Pele ke ne ke rile Tshwanetse re ngwana a Hetsa ko secondary school. Form 5. Dingwe tsa di-skills tse a tshwanetse a tswe mo sekolong a na natso ke go kgweetsa le go swima. E le karolo ya go ruta. A tswe ko sekolo a na le driver's license. Thuto e ke gore e rute ngwana e mmope e bo e mmaakanyetse gore a ka kgona go tshela. E ha etsa form 5 sengwe sa dilo ditankana tsa di tshwereng e le sa go kgweetsa sa se tsereng mo sekolong a rutwa le bo defensive driving. Nya re tabore leka tabore se re gore mme re tabore le mo tseleng ke eletsa gore go ka nna jana ba garo mme tsone dilotse le bone ba ke nang le bone ra dumalana ka tsone ka gore ke di tshwanelo